Ana bak bir şey göstereceğim sana. Bak. Bana bak. Bana bak. Kadın. Tek dikeceğim de. Bak anne. İkincisini görüyor. Hadi kızım hadi ben hakkında yapıştırma. Ya başka bir şey gösterecek zaten. Evet. Meydem endi kırpık yerinde tıkıp koyan bir şeyge salıp koyan kız laktırıp жиберемиz. Unutup ketip. Enem ayta жасамайтын нәрселерің жоқ қой дейді сендердің деп. Бірге қойып қояйын. Надеюсь, не забуду. Қайырлы таң достарики, біз асықпай бүгін кеш ояндық, ұйықтап, демалып, қазір міне шай ішінде отырмыз таңғы ас. В общем, ал бізге ас болсын.